prvo čime nas je pozdravio poslije ustajanja iz groba bio je mir. Mir vam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što vam svijet daje pa oduzme. Onaj heroinski, kokainski, lažni, budistički ili bilo koji drugi koji samo produbljuje nemir, onako te isprovocira da okusiš malo od mira i spokoja, a onda ti raspali žeć pa te navlači, postaješ zavisni od te supstance koje te ponižavaju, nude ti mir pa ti ga oduzimaju. Ne Gospod tako, ne tako, nego ga daje da ga imamo za vječnost, da tihujemo, da mirni i spokojni budemo, kako govorimo u jednoj molitvenoj prozbi na našim svetim bogosluženjima, da ostalo vrijeme života svoga u miru, ali ne psihološkom, ekonomskom, sociološkom, ekološkom, nego miru Božijem, miru koji nam vaskrsenje donosi, miru koji nam daje sloboda od grijeha, od strasti, od zavisti, od gordosti, od gnjeva, od sujete, od pohote, od tuge, od srebroljublja, od bluda, od stomaka ugađanja, od strasti, onih naših mučitelja i demona koji preko strasti djeluju. Gospod nas je od svega toga oslobodio, ako hoćemo tu slobodu da imamo i da je živimo, jer On je daje, naše je, samo da je primimo.